አይኔ በህልሜ እርጉዝ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በሽታ ነው ወይ እርጉዝ? እውነት ነው። ጌታ ያሮስ አስወግሰኝ። አባቴ ሆይ ከየት ምጣ ማወልድ ፈልጋለሁ። ጋይስ እኔ በህልሜ እርጉዝ ነኝ። ማታ ትላንትና ተኝቼ ማለት ነው። በሽታ ነው ወይ ቤቢ እውነት ልመጣ ነው? ለማን ነው ደግሞ ማጋቱ ግን ይጣርገ ነው ደግሞ ምትምለው እና የኢትዮጵያ ሴቶች እርጉዝና የፈረንጆቹን እርጉዝ የፈረንጆቹ እግሯን እሽት አርግተው አልጋ ላይ ያስቀምጣታል፣ ይስማታል፣ ትራስ ያስተካክልለታል፣ አንገቱ ላይ የሆነ ነገር ያደርግለታል፣ ሽንት ቤት ስትገባ ጫማ ይሰጣታል፣ ኩሽና ገብቶ ምግብ ይሰራለታል። ልክ ለመወልድ 5 ቀን ሲቀራ ቤቢን ቼክ አርግቶ ሆስፒታል ይወስዳል እና ህፃን ይዞ ነው የሚመጡ ቀጥታ ማለት ነው። ማንም ሳልሰማ ቤተሰብ ጎረቤት ሳልሰማ ሚስቷና ባል ብቻ ሐኪም ገብቶ ወልዶ ይመጣሉ ህፃኑን ይዞ ማለት ነው። የኛስ የኢትዮጵያ ወንዶችስ የኛ ልክ ስትጠነስስ ይላል። እሷም ደግሞ እኮ ፋራ ናት። የኢትዮጵያ ሴትም እኮ ፋራ ነው። እኛም ያስመልሰናል ምናምን ቅጥጥር ነው የምንለው፣ ግን ሰዎቹ እንደዚህ አይደለም። እኔ አይቻለሁ። እኛም በቃ ይላል ያስመልሰናል፣ ሽታ ይላል፣ ስጋ አምሮብኛል፣ ምንም ሳት ጎመን አምሮ ሳሌለኝ እኮ ነው እኛም እንደዚህ የምንቀጥረ እና የሴቶቹን ተውት፣ የወንዶቹን ላውራ አሁን እና ምን መሰላችሁ? ከዛ በኋላ ወደ ሸበጠ እኮ እያየሽ ነው ስታስጣሊ ምናምን እላታለሁ። ሞልቶለት እኮ ነው እንደዚህ የምላት። ከዛ እሷ ስትወልድም የለም ሴት ሆነ ወንድም ሆነም የለም ሆስፒታል ወስዶ ቼክ አያደርግም። ልክ አሜሪካ ውስጥና ዱባይ ውስጥ የኖሩ ብቻ ነው ቼክ የሚያደርጉት። ኢትዮጵያ ሴቶች እኮ ወንዶች እኮ ሲያረጉት ብቻ ነው የሚታወቁት ራሳቸውን። ይህንን ነገር ሲያደርጉ ብቻ ነው። ቤቢ ሲመሰረት የሉም፣ ስትወለድም የሉም። እነሱ ወርቄ ቤት ነው፣ ጠጅ ቤት ነው፣ ጨፈራ ቤት ነው፣ ጫት ቤት ነው፣ ሺሻ ቤት ነው። እሷ ወለደች፣ እሱ ሰክሮ ይመጣል ማታ። ምንድን ነው የወለደችው? ሴት ነው እንዲ አሁኑ መንቃራ ሴት እኮ ነው። አሁን ራስ ግን ይዛ የምትሄደው ደንቆሮ። ምንድን ነው የወለደችው? በቀችው ምን ትፈለግ ፍንጥር ግዛ እስቲ በእናት ወለደች እኮ ሚስትክ። አልሰማም እኮ አረቄ ቤት አይደለም ብሎ ጠጅ ቤት አይደለም። አሁን አይደለ የመጣው አቅም መቼ እንደ እሷም እኮ አታውቅም መቼ እንደመሰረተ። ቤቢ ሲመጣ ብቻ ብላ ነው የምታወርደው። የለችም፣ አልቆጠረችም ቀኑ። ባካችሁ 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 ልክ እንደ ነጮቹ ሆኑ። እስቲ ቤቢ በሏት እስቲ እግሯን ሽት አርግለት እስቲ እና ነው እኮ እኛ ለማለት ፈልጋለሁ። እና እንዳናውሩልኝ ጌታዬ። ትላንትና የኔ ሰውዬ መንግስቱ የእነሱ መንግስት መኪና ሰጥቶ የኔ ሰውዬና የኔ ሴትዮ ዛሬ ብቻ ለብቻ አደሩ። መኪና ተሰጡ። አንዳንድ እኮ አህያ ነድታ በሰላም ሙላ በሰላም የምታገኘ በፊት መኪና ጭቅ ነው። እኛ 6 መኪና 7 መኪና ነው ያለው እኛ ቤት፣ ይሄ ቤት ማለት ነው። አሁን ትላንትና ሰውዬው ሞዴር ነው። ከዛ መኪና ተሰጠ። መኪና አዲስ ይዞ መጣ። ሴትዮና ሰውዬ ተጣሉ። ይኸው ለብቻ ለብቻ ነው የተኙት። እና ትዕግስት ምን አገባ ደግሞ? እኔ ደስተኛ ነኝ። ምን አገባን እናቴ። አህያ ይዞ በሰላም በጥቶ በሰላም መገባት ነው ይሻለው። እናንተ ተጀመረ እንዴ? ተጀመረ እንዴ? ቲክቶኩ ሞቅ ብለዋል። ምን ነው ተጀመረ እንዴ? እናንተ አምላክ የምንተኛ ተጀመረ እንዴ? ፍቅር ተጀመረ እንዴ? ጋይስ ተጀመረ ወይ ምንድን ነው ተጀመረ? ንገሩኝ እስቲ። እዮ ጀመረ በይ። ግብጽ ጀመረች፣ ኢትዮጵያ ጀመሩ፣ ተጀመሩ፣ በቃ ተጣሉ፣ ጀመሩ አልጀመሩ። ከጀመረ አልተኛ ማርያም ይነሳለሁ። ተጀመረ እናንተ የተናገርኩ እኮ ነው። ንገሩኝ ተጀመረ ወይ? ተጀመረ ጀመረኒ ጆለሮሞ ጀመረኒ ሞቀና ደርሞክ አገሬን ጠብቅ ጥመ ቤት ማርያም ካረምተኛ ዛሬ ቁጭ ብዬ ነው። ዛሬ ነው የሚጀምረው ተብሏል። ግን እንግዲህ ቪዲዮን ከባይና ያላ ቆሬ ጅራ አኒስ ቪዲዮ ረቲ ደለጌም ቤኩ ቪዲዮ ገዲስም ቤኩ እምቤተኒ karaan qabu jechuudha. karaa viidiyoo irratti dalagee karaan viidiyoo gadhiisuu hin qabu waan ta'eef sabskiraabii gochuun hin raaffatina, laayikii gochuun hin raaffatina siniin jedha. maanta agaruu oromoo yoo wal jajjabeessine tiktok irraa waan banaa tola miti maalidha yoo sabskiraabii walii goone
amma garuu tiktokiin qorraa jira natti fakkaata. Amma geessa akka deemaa jiran hin beeku ijoolleen. Tiktokii biraatti jira ta'ee hin beeku. Tiktokiin akka qofaa sangabaa wakabaa dhiisira. Innaa hordoftoota kiyyaa yuutuubii koo sabskraabiin haa gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu, walaa guddisnu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Injiru ka inni piraankii jennee hojjennu sun eenyu irratti piraankii hojjenna? Injiru. Piraankiin injiru. Isin kolfa jaalattu tapha jaalattu waan ta'eef piraankiin hojjetamu sun injiru. Injiru ka piraankiin eenyu irratti hojjenna piraankii? Piraankiin injiru. Piraankii isin hojjennu gaafa biyya galle isin hojjenna jechuudha. Piraankii ammasitti sabskraabii nu gochuun irraanfatina. Qoy nan jedhu maalidha isin Oromoon yoo sabskraabii nama gootan dhugaa Waaqayyo warri kaan ikko warri chaanaalin nu booda banee ikko sabskraabiin isaanii naannoo 200 olii jira jechuudha. Yaani nu xixiqqaa kana dhiisa tooni warroota feemosoota iyyuu sabskraabiin isaanii deemaan jiru jechuudha. Achuma jira bakka kalee sanarras achuma jira hankalee borus achuma jira. Maaliif akka ta'e hin beeku wal jajjabeessuun hin jiru bakka. Osoo waan faayidaa hin qabne ta'e waan faayidaa hin qabne odoo sekoondii 5 taatu osoo an gadhiifamu ta'e dhugaa Waaqayyo miliyoona meeqatu laala ture. Garuu waaf nama faayidaa qabu waan nama irraa barattanii waan sim barsiisuu danda'u jala deemtanii hordofuun beektanii si waan faayidaa hin qabne waan safuu fi aadaa cabsu qofaadhaan jala deemtanii ilaaltan jechuudha. Anumarraa buqabe waan barnoota irraa argannu waan boru nu fayyada jenneetti yaannu tokko yoo agarre dabnee dabarsina jechuudha. Viidiyoo san ijaanu arguun barbaannu ecce jennee bira dabarra jechuudha. Garuu otoo nama yaadu taane viidiyoo namni sun gadhiise san laallee nu fayyada faayidaa irraa arganna jennee toone osoo keessa gadi buunee laallee faayidaa qaba. Garuu nuti garuu akkasitti yaannu. Lamandanyamu viidiyoo keenya sabskraabii gochuun irraanfatina isiniin jedha. Irraa deeffachaa jibbultu natti fakkaate sabskraabiin gadi hir'achaa jira. Gootanii waan rattanii gaabbitanii takka jiru gootanii irra deebitanii toonii hin deeffatina. Maaf deeffattu gana? Hin deeffatina isiniin jedha. Takka jiru gootanii hin gaabbina. Innaa kanaaf isuma kana sin kadhuu dhufe viidiyoo kiyya sabskraabii gochuun irraanfatina isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu. Warri yaada qabdanis yaada nuu kennuu dandeessu. Komantii jalatti dogongorri soo jiraate dogongora kanaa qabdaa sirreeffadhu jechuu dandeessu. Karaan banaadha jechuudha. Komantii jalatti na barreessuu dandeessanii keessanis na dubbisuu dandeessanii jechuudha. Walaa jajjabeessinu wal jajjabeessina. Wal malee maal qabna? Ishuma tana siniin jechuu dhufe viidiyoo sanitti hin dheeressu. Innaa kanaaf siniin jedhaani chaanaaliin kun erga banamee waggaa tokko darbe waggaa lamaaf deema garuu sabskraabiin hin jiru jechuudha. Deeffachaa bultu irraa deeffatu dhugaa Waaqayyo maal akka ta'e hin beeku. Bakka kalee arge har'a irratti hin argu jechuudha. Irraa deeffattu maal akka ta'e hin beeku. Osoo wal jajjabeessinee waliif haamilee taanee bareedee natti tole walirraa deeffachuu baanne jechuudha. Kanaaf yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Chaanaalii koo sabskraabii gochuun irraanfatina. Komantiis laayikis gochuun irraanfatina isiniin jedha hordoftoota.